يا سودون بين جدوتنا دربتني رسول ربي عليه الصلاة والسلام هنك قرتي الرسول زحمة جرا مليون نشني وصوني ولياو ساعة سدي ساعة فرصتاتي هم هنك بوجتشو دربنان قيارا بولة توكيتشجتشو مكان سالين جمرة العقبة جرا مبوليان إسلاما جمرة العقبة قيان الرا قياكم قيا خدني تبي كدم guyyaa 8 qabne hojii guyyaa 9 hojii guyyaa 10 hojii guyyaa 11 itti oofuu deemna har'a guyyaan guyyaa 10 guyyaa hojiin hajjii afran dhumattu a'maalul hajji al-arba'a hojiin hajjii afran khaysiin keessa irra guddaan hojiin hajjii dhumattu guyyaa 10 har'aati tokkoffaan duraa hojiin hajjii ati guyyaa 10 kanattiin jalqabdu eega Muzdalifaa dhangalaatanii gad dhuftan dhagaa darbattan jamratul aqabatul kubraa jedhanii jamraa gartanii guddaa boolla ka gara makkaatti aanu kana dhakaa torba callaa eda Muzdalifaa fudhattee jirta dhakaa torban kan kee fudhattee akkasi gartee bismillaahi allahu akbar jettee darbatta keessa buusuuni dirqama gartanii duuba hubachuu barbaachisaadha jechuu eega sana darbattee kaatee amma tokko gartanii duuba lammaffaa mataa kee haddatta sadaffaa argitanii duuba qaama kan kee huccuu tantee firraa gartanii jirjiirta afraffaan akkasuma gartee fidiyaa tante yoo tamattu'a qabaatteef yoo fidiyaan sirri jiraatte ni qalta jechuudha duuba sadeen kanaaf afran kana keessa ati feete dura buuftee ka feete booda hambisuu dandeessa rakkoon tokkollee hin jiru jechuu a'maal gartanii guyyaa ashiraa kuni bareedaadha jaallatamaadha aduu eegasiin gartee akkana baatee qabanii hanqa gartee subii boodaati qabanii hanqa aduun baatutti darbachuun akka malee jaallatamaadha ulamaan islaama mataa kan kee akkuma dheengaddasiin jenne sana ka umraa irraa hambifatte kaan arra haaddatta allahumma arhamil muhalliqiina rasuulli guyyaa san kadhate sun akka malee gartanii duuba barbaachisaadha nama qeensan gartee qabu yoo taate ni qorattaa huccuu tantee ni jirjiirattaa qaama kan kee ni dhiqattaa loojina kan kee ni dhaytaa amma shanaffaa gartee arkaana hajjii ta irraa boodaa ta irraa duuba maayiin gartanii xawaafa kaabaati jechuu xawaaful ifaadaa jedhama xawaafni sadii jennee guyyaa dheengaddaa dubbanne xawaaful quduumii fi argitee xawaafa hajjii kaanii fi eegasii xawaafal ifaadaa xawaafal ifaadaa duuba wanni jiru sadaffaani xawaafa gartanii widaa'a jedhanii kadhaammannaati saniin agartanii duuba akkasitti hiikkannaan kan kee walisii guutamti kanaafuu guyyaa dheengaddaa waan jenne namni hajjii irra jiru guyyaa 10 hiikkannaa kaamila hiikkataa yoo xawaafa gartanii ifaadaa itti dabalate makka dhufe jechuu yoo ammoo gartee xawaafa gartanii dhufee ittiin dabalatin namni gartanii dubartiin isa bira jirtu wanni biraa cufti isa hayyamamee jira shittoon dheengadda sidhowwan hayyamamee jira qeensa qorachuun hayyamamee jira nikaasii godhanii yookiin talafuuchuun yookiin sheeka taatu nikaa namaa godhuun akkasuma gartanii duuba mataa kan kee haguuggachuun akkasuma gartanii duuba qaama kee dhiqachuun akkasuma gartanii huccuu hodhaa qabu uffachuun si hayyamamee jira yoo nama dubartiin bira jirtu taate hanqadha ittee kaabaa xawaaftu hiikkannaa gabaabaa hiikkatte sinjaan hiikkannaa duraati malee hiikkannaa lammataan hiikkannee intalatti hin dhiyaatin sinjaan yoo agartanii intalli si bira hin jirre ammoo argitee hiikkannaan kan keessilaa isiin sanuma ammoo kaabaa xawaaftee deebi'uuni hiikkannaa guutuu hiikkattee jirte jechuudha tamma warra makkaati guyyaa 11tiif guyyaa 12 guyyaa 13 dhakaan ati darbattu siifirii jirtu darbataa jirte jechuudha waan takkallee gartee duuba rakkoo takkallee hin qabdu jechuudha obboleeyyan islaamaa idan a'maalu ayyaamit tashriiq tunuu hafe sunillee agartee duuba dhakaa darbannaa guyyaa 11 12 13 zuhriin duuba ta'uu qaba kalee guyyaa gaafii gartee darsii guddoo keessatti gartee uummanni nu gaafate waan jaan ammaan tana guruupiin har'a jirtu rakkina nama hunda harkaa qabu dhageeffadhu guruupiin ajensii hajjii nu geessitu rakkina nurratti uumuu jirti jaan warri gartee eksperiaansii guddoo qabu maal jaan ganama sa'aa 4 irraa bakka sa'aa 5 6 darbachuu qabdanii maaliif jennaan namni miliyoona haganaa gartanii proogiraama godhan malee yoo hogguu tokkichaa ofirraa jigatee dhaqe nama miidhamu hedduu jira nama dhukkubsate ka du'u jira kanaafuu ganama darbachuu qabdanuun jaani akkam taanaa noo jettaan maaliif jennaan darbannaan rasuul rabbii guyyaa 11tiif 12 13 darbate ba'da dhuhr darbannaan guyyaa 10 kaleessa ba'da subh kanaafuu gartanii akkaataa rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam khuduu annii manaasikakum kuno hojiin hajjii ka rabbiin kenne kana akkanuma narraa fudhadhaa jee yoo guruupiin dhuftee gartee sa'aatii 5 fi sa'aatii 6 darbadhaa siin jette duuba gartee godhuun qabdu akkam taanaree mukhaalafaatti si katabanii ati nama gartee naman dhageenya jedhanii komiteetti si dabarsanii duuba rakkina guddaa si mudata akkamii jennaan anamma ofumaa kiyyaa waatti dabaleef warra akkas na gaafate san mala xiqqoo tokkoon itti dabaleef maalin jeen seeta yoo malli tun sii taate atillee ni fudhatta tun mala tiyyan siin jee beekadhu kitaaba miti
maalin jeeyyo isaan sa'atii 4 sa'atii 5tti gartee isin taaban isin hayyajaati baandiraa keessan qabadda guruppii keessaniin dabra gama juusa bitadda gama kaanii gartanii furuuta bitadda gama kaanii illee keekiitti dabaladda karaa naannoo ittuu gartee qabbanee fataasuutuma deema isinii gartee karaa kana ol deemuu jiru zuhriin azaanamaa beekadhu masjiduma tokko gorii zuhrii keessa laati eegasii dhakaa kee darbadhu warra illee didin darbannaan keellee zuhrii booda sii taate jechuu laakiin agartee yoo sirrii tanattiin dalagatiin sunna rasuulaa si jalaa miliqaa yoo rakkinni guddaan jiraachuu gartee immoo laa yukallifu allahu nafsan illaa wus'ahaa sii ammoo dheebuu gartee hajjii kaamila guutamuu barbaaddattu akka gartee sii laaftu qofa barbaaduun hin taatu jechuu maaliif jennaan jazaan hajjii tanaa jannata jechaa rasuul rabbiin nu dhaame sallallahu alaihi wasallam idan ikhwata alislaamii wal iimaan ta irraa boodaa yoo ati guyyaa 13 kana gartanii dandeessee guutattellee fabihaa wa ni'mat sinja rabbiin waman ta'ajjala namni gartee guyyaa lama darbatee sadaffaa eeguu dadhabe yookiin aggada itti jira yookaan meeshaa jalaa baduu jira yookaan warra gaalaatii warra re'eetii warra looniitii horii jalaa faca'uu jira horii gartanii dirree dhiisee gammoojjii dhiisee biraa dhufe nama jarjaruu jira jechuu gartee namni akka tokkoo miti xabiyaan namaa kanaafuu yoo jarjarri akkasii harkaasi qabaatte guyyaa lama darbannaan ka guyyaa sadaffaa kan guyyaa lammaffaa kan irratti fixadhu alaa barakatillaa dabri jeen gartee waman ta'akhara falaa ithma alayhi yaani waman ta'akhara falaa ithma alayhi liman ittaqa rabbiin guddaan namni rabbi sodaate ammoo guyyaa 3 kan guuttate irra bareedaadha rabbiin gatte yoo jarjar harkaasi qabaatte guyyaa lama callaa darbatte biraa deemuu dandeessa warri garii waan guyyaa sadaffaallee ta guyyaa lammaffaa sanitti gad deebisi darbadhu jaanduub guyyaa radhakaa 21 darbachuu qabdani beeyta torbatti boolla kana torballee boolla kanatti torballee boolla kanatti darbatta guyyatti gartanii duuba meeqa taate 20 gartee tokko taati guyyaa 3 gartee boolla 3 darbatan hagamtaati dhakaa 70 fagastaati lakkaawwadhu ka gaariitti duuba obboleeyyan keenna namni gariin gaafii lallaaftu takkallee ni gaafata bakka tanatti dhakaan nuti muzdalifaa walitti qabannee fi kan nuti keesha qabannee dabarre cufti nuun urkaa facaatee badde amma numaa dhaqee dhakaa darbachuu boolla bira ga'ee jee dhakaa dhabne ka'uma namni achi gannaqee fudhanna mokkam taanaa jaan guurra dhoomaa miti rabbi jira inshaallah guurra dhoomaa rakkoon hin jiru dhakaa achirraa guurradhaa bakka tanaa fudhadhaa shariin siin hin jenne dhakaa guurradhuudha kuma darbi jaan laakiin gartee kan namni facaasen achumaa guurradhan jiini hanqa taateefuu karumarraa guurrataa deemuun bareedaadha طيب وكذلك إخوة الإسلام والإيمان wanni gartee barbaachisaan hubachuu nu barbaachisu guyyaa 13 kana yoo fixanne eega san booda gartee xawaafal widaa'i jenne dhaammannaa gartee hajjii bira dhufna san dura gartee wanni aan jaaladhu umraan arkaana meeqa qabdi hajjiin illee arkaana meeqa qabdi utubaa jechuu wanni beekuu qabdan namni umraa seenee umraa dalagate hajji eeggatu arkaanni gartee dura isarra barbaadamu ta dura labbayka allahumma umraa jechuun arkaana jechuu qabda yoo nama duudaa arraba dubbanne taate malee lammaffaan yoo dhuftee kaabaa gartu labbayka allahumma labbayka dhaabdee طواف غرتني دفتي سنتي اللهم زد هذا البيت شرفا وكرما اللهم زده يا ارحم الراحمين تعظيما وعلانية وحفظا وامانا يا رب زد شرفا من طافها يا ارحم الراحمين زد شرفا تقبل حجر الاسود جتي ربي كان كي كعبه فكدتي نما كعبه طواف اللي ربي كدتي ايغسي غرتي طواف كان كي جل قبيتين أركان غرتي عمراتي جاندوبا سدفان سعيدا بين الصفا والمروان سعيدا توني غرتني دوبا ورغري واجبات العمره جدي ورغرين اللي ولمانو واجباتها في أركان سيتي جاندوبا كنافو إحرام الرامي حرمتشون اللي ميقاتا بك غرتي غويا دورا دبان الرا حرمتشون اللي واجبات عمراتي جان تكي حج اللي نسنتي جچو اكاسوما غرتني غبابسچون تكي متا حدچون اللي واجب عمره سنتي جاندوبا أركان حج امله نيتني حرمتشو اكاسوما عرفات دابچو اكاسوما طواف غرتني طواف الافاضه الرادوبا اللي طوافو اكاسوما بين الصفا والمروه اللي چهون برباچسا كنا نمي ورا وان كان ديسي irraan fiidhaan bira dabre akkam tahaa gaafii dhiyaatam namni waan kana irraan fiin dhiisee bira dabre waan amma dubbanne kana arkaana isiidha akkam tahaa jennaan hajjiin isaa hin taatu hanqa gartee waan san bakka buusutti jechuu eegasii walaa shay'a minhaa muqayyad biwaqtin yafuutu illa alwuquufa bi'arafa waan amma si dubbanne kana wani nama dabraa arafaa dhaabbachuu callaa nama dabraa kaan itti deebi'uu dandeessa jechuu wakhaasatan ihraamnillee nama dabra gaamaal jennaan namni xayyaaraan dhufu argitanii xayyaara fudhatee ammallee jidda deebi'ee achirraa harramuu jechuun dubbii jajjabduudha jecha maaliif jennaan hojiin hajjiitu taa'ee sin eeggatu kanaafuu gartee waajibaanni hajjiillee ihraama gartee miiqaatarraa arafaa gartee dhaabbachuu osoo halkanillee taate dhaqabadhu
arafaa dhaabbachuu yoo namni guyyaa sagalee arafaa dhaabbates jalaa fixatee dabre akkuma taate xayyaarri tursiisee gartee halkan dhufte jiddumarraa daayirektii isa dabarta duubaat labbayk allahumma hajjan jedhi arafaa kan kee dhaqqabadhu haga fajriin guyyaa 10 sitti hin baane dura arafaa halkan illee taatu keessa jechuun si barbaachisaa muzdalifaa buluun illee akkasuma gartee waajibaata isitirraa dhakaa darbachuun illee ammallee gartee minaa buluun halkan 13 12 11 san namni makka bulee gariin dhufee dhakaa darbata mamnuu dhowwaadha minaa bultee dhakaa darbachuun dirqama waajiba hajjiiti jechuu obboleeyyan keenya mataa gabaabsuunii fi dhakaa darbachuunii fi dhaammannaa boodaa xawaafuun barbaachisaadha obboleeyyan islaamaa namni gartanii waan kana gartee irraanfate ka waajiba amma dubban arkaana miti beek waajiba agartee waajibaata hajjiitiif waajibaata umraa kana irraanfatee bira dabre re'ee qalii kafalii jaaniin re'ee qalee kafaluudha isa barbaachisaa jechuu duuba hajjii keessatti waan eeggatamu ballama walii goone wanni eeggatamu qabu nam tokko eega labbayk allahumma umraa jee eega labbayk allahumma hajjan jee waan inni eeggachuu qabu hedduu jira jennee itti deebinee wal yaadachiifna wajazaakumullahu kulla khayr wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك أكنوف قدتو دين إسلام أخني خوتا جراك الده جنة جزاني أكنوف قدتو دين إسلام أخني خوتا جراك الده جنة جزاني بسم الله جئن جلق بدر الراه ربي فكين كمني جبا وهندره وما دتشيف سمي خالق وامره قبرو تنساتهون تادن نوسنوف جره ربي فكين كمني بري قرآن الراه تركيب شرك سيسوان أرمي جورة سبحانك ربي قل لويتي الراه يا موتي عرشي الرا عرشي بشان الراه قدتي والتاتي خالق وامره هكان ندك بي يا ربي إفبره تمسان هكاسي روف خني تديني أكنوف قدتو دين إسلام أخني خوتا جراك الده جنة جزاني يا ربي إفقه أومتين هاجمني أنقذ خيتي هاجمون لكفني سينين غرغار فدا أكانين سلبني وباقرنا ريفتي أكان الران هفني يا دخوني بيتا مرادان نافقه أندقا دبتو